Hello everyone, right suku Mbahle. Sekusuke-ke i-debate enkulu-ke phakathi kwabalandeli-ke bakhe uMthandeni emva kokuthi uMthandeni-ke akhulume ngoSminoff-ke enze ihlaya-ke ngaye-ke uSminoff. Inkinga-ke akulona-ke ihlaya noma akona-ke ukukhuluma ngoSminoff. Inkinga ilabantu asuke ehamba nabo izimpelezi zakhe. Bathi-ke abantu-ke labantu-ke asuke ehamba nabo-ke bahlezi nje besineka ubala, bahleka ubala bona-ke laba. Kuthiwa nje lento nje akade ishiwo uyena-ke uMthandeni ngaye uSminoff ayihlekisi neze ukuthi bangaze baqhume itsini kangaka, baqhume uhleko kangaka. Kanti-ke abanye-ke bathi kuhlekwa into yokuhleka, ihlaya lakhe uMthandeni bekuyihlaya lokuhlekwa. So uzozizwela-ke wena-ke le video le engizokukhombisa yona bese uyasho-ke wena ukuthi ngempela yini bekuyinto yini kade deserve ukuhlekwa noma bekuyinto nje kufana ukuthi singasho ukuthi bebehleka ubala ngoba sebancenga kakhulu. Phela kuthiwa umlungu wakho ubomhlekela noma ugula kanjani noma kuthiwa awuneme kanjani kodwa ubohleka. Asazi noma iyona yini-ke lento ebenza ukuthi bahleke. Usuzokhomenta down below ukuthi bekuyinto yokuhlekwa noma bekungayona into yokuhlekwa. Ashone khona ngingamosheli isikhathi sakho uyozibonela-ke wena le video le engikhuluma ngayo. Okay guys, nimzuleka uMthandeni-ke abangamzwanga uMthandeni uthe bhasoba Sminoff then kwaqhuma uhleko. So-ke awukubhaleke nawe down below ukuthi wena-ke uyitholile ijoke noma awuyitholanga ijoke njengabanye-ke. But-ke sivala lana-ke i-video namhlanje siva unqi. I really hope you enjoy le video namhlanje. If we enjoyile, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.